Hatusemi kama tuko ba M23. C'est vrai tuko mvita, mais tuko na besoin na maendeleo ya Uvira. Tunaamua kwamba maintenant tunawapa siku 5 au siku 3. Mwale barua. President de la République, kama ambie Gisaro, kama ambie ministre wa finance, na ambie ministre wa budget, bato franga le plus vite possible, raia Uvira lishimame lumpenda, tupate barabara. Nawaza tunashukuru najua nini au moins pour la première fois ndio meeting ya kwanza tunafanya ya Kabambi. Tunashukuru kwa sababu watu maro wanaitolea kukuya. Haiko ile kuzoea tunasikia kusema sema, mebatu waliamua kukuya tusikie, tuongee tujue tutatembea. Ya kwanza nashukuru wa president wa jeune wako hapa. Naona wakala, naona Rugenge, na wakamvira sijua shatoka. Na usiacha kwa nishukuru komite ya Ligala yenye ilitupa viti na kutupa espace pour que tuikale tuongee intérêt ya mwingine ya Uvira. Nashukuru aussi presence ya kila mtu na Mungu atusaidie zaidi. Pointi ya kwanza yenye tunataka ongea ni probleme ya Kabambi ya ba député provinciaux benye leo bako nalala Burundi, bako baja ba mingi bako nalala Burundi, na leo hakuna bureau ya assemblée provinciale yenye iko installé hapa Uvira. Peut-être watu wanapaswa kuelewa kama wakati Kinshasa iliamua kwamba gouvernement provincial installé bureau hapa, palitokaka telegram ilikuwa moya, na ile telegram ilikuwa nasema kwamba ni bureau ya assemblée provinciale inapaswa kuwa Uvira na bureau ya gouvernement provincial. Kiajabu tunakuja kutana kwamba bureau ya gouvernement provincial iko installé, mais hakuna bureau ya gouvernement ya assemblée provinciale. Na unakutana kwamba ba député ba mingi sana, au moins 95% bako nalala Burundi, alors que si ndio tulibapa manda yetu bakuwe na tutumikia si raia. Kwa hiyo tuliandikia barua ba député ya territoire ine, tuliandikia barua ba député ba Walungu, tuliandikia barua ba député ba Mwenga, ba député ba Fizi na ba député ba Uvira. Tuliwaambia kwamba tunawapa 2 semaines ile kuanza kuikala Burundi, alors que Uvira iko na matatizo ya mingi, Fizi iko na matatizo ya mingi, wanapaswa bakuye lala Uvira au Fizi wajua kwa tatoa matatizo yetu. Tukawapa 2 semaines na tukawaambia mwele barua batu explique paka sai palitokaka franga ya kajua kutia bureau ya assemblée provinciale leo. Wajua nini paka sai bureau hakuna. Balipima kukamata bureau pale ku quartier Kamivira, mepaka sai bureau hakuna. Ba explique raia ya Uvira, ba explique raia Sud Kivu, wajua nini hakuna bureau ya assemblée, alors que bureau ya assemblée ndio organe yenye ko chargé ya coordonner ma activité au parlementaire. Donc sai tunamaliza 2 semaines ndio ya leo, ultimatum tuliambia kajuba explique raia Uvira abayajibia, na ba mingi bangana na lala Burundi. Tulikuwa napendelea raia yenyeko hapa iseme tutafanya nini. Wajua ba député wanaendelea kulala Burundi, ba autorité provinciale benye bako na lala Burundi na baja de l'État batu wa propose batuambie tutakamata decision gani. Mambo ene batu watamua hapa ndio tutatembea. Hiyo ndio swali ya kwanza.
Depo ya pili ni probleme ya sekirite yenye tutalomba watu wasiogopi kusema, me watu waelewe kwamba ulikuwa saa hii tuko na unga Tshisekedi mkono. Sitaisikia haya kuisema kama siku itafika tutakimbia, me tuko oblige kuunga Tshisekedi mkono kufatana na vita leo tuko napita ndani. Wajua nini? Kila mtu anajua Munyarwanda alifanyaka nini Uvira. Kila mtu anajua Munyarwanda alifanya nini Fizi. Saa hii hatutakuwa naongelea mabaya ya president. Yeni tuko naongea nini kome mkongomana anaweza fanya kwa juu ya kufutasaidia hii nchi ile iko menacée na M23. Mais pour le moment ndawacha mujicomplete na mpane ma proposition. Mwolo kama ali naendelea kwa mubaya kwa sababu ya nini? Munivo ya Kamanyola pako naingia kila siku magari ya Rwanda. Rwanda naingiza wasoda wake banaenda munivo ya Kaziba. Petetre bene wajui territoire ya Walungu inakuwa na sheferi mbili. Pako sheferi ya Ngweshe na sheferi ya Kaziba. Kamanyola iko msheferi ya Ngweshe. Saba liona pako mobilisation ya armée burundaise, pako mobilisation ya Wazalendo na FRDC. Banyarwanda bakaona njia ya Plaine de la Ruzizi na kuwa problem. Bakafanya nguvu yote, bakapanda paka kubana msheferia ya Kaziba. Balibana Kaziba wajua wapate fasilite baingie paka mu village naitwa ya Bafuliru naitwa Rurambo. Na Rurambo le Tugwane walingia pour la première fois mwezi wa 3. Bakacha na piye watu pale, maraporo tuko nayo na makoordinasyon yetu, watu wako nahangaika sana, wako maskini pale. Bakafika pale, heureusement palikuwa intervention Wazalendo, bakarudia. Bale watu Tugwane bakarudia wapi? Banarudia Kaoloolo, banarudia Kageregere. Ilifika le 8 ya mwezi wa 4, armée rwandaise M23 ikaingia Rurambo. Inatoka Rurambo, natokea Kaziba, inaingia Rurambo. Kwa juu, ukikuwa Rurambo utakuwa na access, unaingia Bijojo, uko na facility ya kwenda kuingia Kaoloolo. Mesaba lingia le 8 ya mwezi wa 4. Baka sabote watu wako pale. Omwe tunashukuru armée burundaise omwe palenda plus de 4000 militaires na paka saa iko Rurambo. So inatuma hakuna tena liaison ya Tugwaneo kutoka Kaoloolo pour que aingie, parce qu'il faut apite Bijojo aende facilement aingie kaka Rurambo. Inakuwa blocage. Tutafanya même si tuko msese le fait. Na ndio vile tuko naambia serikali, nilitaka ambia kwamba batu wako pose parce que pako ma assurance ya mingi. Nye nabakia le fait que Banyarwanda banajua kama Rurambo isha kuwa na armée burundaise, banakuwa sasa napita, banakuwa mu territoire ya Mwenga. Mu Mwenga banaanza fika mu village yeye naita nani Mukono. Mais il faut konesha kama banakuwa osi msheferia Lulinja. Banabakia pale Lulinja bako na permettre ma infiltration ya kuingia facilement bafika Kaololo. Me bana profite kubakia pale kwa sababu Lulinja bako na exploiter ma minere. Me munivo yetu kama shirika la kiraia, acha kwa kuandika vile, acha na vile. Kufatana na ile tulialerte bakubwa kwamba ali gisi kwemo tuko msesele fe me Munyarwanda kule hapo muziki me kene tuko na avantage ni yae saa avance M23 kwa na jongea. Ilifika wakati yenye chakula Munyarwanda yote alikuwa nakula Kamanyola ilikuwa natoka Rwanda. Me kizuri kwa leo na bako na emea msoko leo mena chakula itoki Rwanda banaanza emea munivua pale Kamanyola. Me après mazungumzo na serikali tuliwaambia kama hatutaikalia distraction. Banyarwanda bako na jiorganize na mujue kwamba kama raia ya Uvira endelee kushimama, na njoo tuko naambia Wazalendo hapa tutaweza kufa sana wakati Mnyarwanda anaingia huko.
kwa sababu territoire ni resiste sana ni Uvira na Fizi. Donc saa hii ni mwera yeye kuona kama hakuna tena kia kufanya. Tuliweza shimama, tushashimama, ni wakati mena kuonesha ile uzalendo paka dernière minute. Bubaya President Tshisekedi haiko njone tutakuwa nayo saa hii. Saa hii ni kuunga d'abord serikali mkono mwa hii period d'abord vita ipite, bingine bitafata zaidi. Mkuwa najua kama munivo ya Kageregere, Kaololo, letuguano wako bien organisé. Mena shukuru leo kame pako organisation mzuri na bazalendo quand bako na jorganize et même peut-être musiogopi armée ya Congo ko na jorganize. C'est vrai batu ko nasema tuko sir na armée yetu ya Congo. Batu wako nasema kwamba hatuko siri na armée yetu ya Congo. Mais tuko na pana espoir ya mzuri. Niko parmi watu wakuweza kimbia Uvira. Tulikuwa na logota mabunduki kila saa. Omweba soda tulikuwa na hapa Uvira. Bali resiste na bali saidia mwingine. Bale ba soda tulikuwa na hapa. Beba livuruga Uvira sana ni bagepar. Sasa mumazungumuzo tuko nafana ro na nashukuru gouvernement central kwa sababu munyalikuwa je m'excuse. Mwenye alikuwa responsable komanda wa Gepar iko Kishasa na basha mfunga. Mwenye alikuwa Yave basha mfunga. Donc bale wakuwa watu walikuyaga na kimbia. Waji wako nabambia hivi hata vita mulipigana yusi. Apre yusi tu mukaanza mbio. Hakuna fasi kwenye mulipigana. Ya pili, materiale ya vita muliacha naziachia ba enemy. Manake mulikuwa na joy liko eko. Donc kwa ile gouvernement tusaidia na maproposition walikuwa natuma wakuwa watu likatana na wakabadilisha. Donc ni kusema kwamba situation securitaire saa hii tutapata sifa ambapo tunaona Munyarwanda narudia kwao. Hapa sasa tunataka kuongelea ile nilisema sur le plan moyen plateau, mais il faut kusema kwamba munivua moyen plateau ya Uvira na Fizi kama pako resistance ya bazalendo wako nasaidia. Na ile vraiment tuko na féliciter kwa hili. Par rapport ya vile ya Uvira, sécurité ya Uvira. C'est vrai uko mtana tunalamuka watu wanakufa tushapana ma proposition. Yene leo tunangoya mtuambie tutatembea. Benye nisha expliquer par rapport na reko apitikana milima na ya vile ya Uvira. Benye linatatiza na waza kama tena jana na leo tulikuwa naongea na bajenero wa mingi betuko na baba kizalendo. Tulionesha kwamba pako mwenendo ya bazalendo na wanaanza onesha inaenda kuwa mubaya. Sifa yenye tulipata kuanzia hii mwezi wa pili. Tuko naambia bazalendo wataweza iharibisha kusiku moja. Kwa sababu pako madossier ya parcelle ya familia ya mtu moja. Batu wanashinda kugabula parcelle wao nafunga watu nauza lomba franga. Donc marestation mwa wa chini chini inaanza leta aya kwa wazalendo. Benye vitapatikana kesho ndio ya mingi. Na waza ke tuliwaambia kwamba wajikorije mwa ile vitu na raia itaendelea kuwapuye. Mesai sur le plan sécuritaire tunabalomba problème ya député kulala Burundi, problème ya absence ya bureau ya assemblée provinciale hapa. Probleme ya sécurité raia mkuye kwa bref. Museme hapana, sie tunaona hiki tufanye hiki na hiki puke tu avance. Nashukuru. Nasema kwanza amjambo. Na nashukuru tena waongozi wetu kwa kutukusanya kusikia mambo ya nchi na mambo yanatuhusu mkadre ya sécurité. Mimi naitwa kwa majina yafuatayo: Kalimike Rushabira Jean Petit. Kama vile president wa kundi la watembeza pikipiki inaitwa Apromotco. Basi mbele nitasema na mwenzetu alishasema yote stepite watakuwa complete pour une minute. Kenye mimi na regrette mkada mkomine ya Kavimvira. Because c'est chef d'avenue, chef de cellule ainsi que chef de quartier. Kwa hiyo mkusanyio mimi ananitia oga. Inanitia kitu kibaya sana. Kama kungali cha Bereselia alikuwa nyuma
au chef d'aménagement. Basi hayupo. Na mnajua kwamba security inaanzia kwa chef de cellule. Hawakukuya kwa sababu fulani. Mimi nitaisema hapa sasa hivi. Basi naenda sema juu ya ngambo ya security. Vraiment tumejitolea sisi vijana, aiza wazee, aiza wamama. Ngambo ya security, tuko toujours dit que la sécurité c'est l'affaire de tout le monde. Même mtoto, même mzee, même mwanamke, même baraka, même yote ule. Kiajabu mama. Uko napata information. Kwa kumwingia ndugu yako mzalendo unashindwa. Unaenda uko na mteta, haina mzuri. Naenda tena kusema ngambo ya security yetu. President mwenye anatoka kusema alisema tusishutumu kwanza president. Hii ya kufanya kusudi tujiokoe na hii maneno yenye tukwamo. On est agressé par le petit pays Rwanda. Incroyable mais vrai. Sasa hii ya mnaka yenye tuko na ngambo ya security. Mimi ningependelea hivi. Wa seigneur de guerre, wa general, wasingoje tena oda kutoka Kinshasa. Wasingoje oda. Tuende tu kupambana. Juu hizi oda ziko zinatudistract. Nakumbuka mimi wakati nilikuwa Misisi. Anamuitaga Nyakotumba. Alikuwa anapigana peke yake bila oda. Mimi anakuwa hapa iko frene kwa kungoja oda kutoka Kinshasa. Nenda tu. Ni distraction. Mpo ya kwanza hii. Kwa ya pili humu mpo ya kwanza naenda paragraph 2 juu ya security. Kwa ndugu zangu mwache boga. Watu wako nasikia boga kusema ukweli hapana. Hii tendo M23 kama unasikia kuisema, kama unasikia boga kuisema utawaingiza. Na kila kitu kenye mtakuwa mnaona jeunesse kabibila. Mnaona mtu wa security anakamata mtu usikuwa mwepesi kuingia hem. Fungulie kwanza. Leo rangi isahengeza. Pikibilo limo. Hapana kwa mnaanza panike na hamwike kwa kuona wanafunga. Piske tunaenda pabaya. Wao mnaanza vita inaisha haishi. Inaanza sasa. Inakuwa vita kuangalia kufua. Inakuangalia biza kuua ilizaliwa wapi. Inaliwa vita kulitoka wapi. Unaenda wapi. Ndio vita sasa. Ya karashi inaisha. Inaenda sasa kuulizana utoka wapi, unaishi wapi, inakuwa ni. Tayende menage mnakatana kununua. Unakopande ni ngambo tena security. Hapo nasititiza tusingoje oda. Msekirite yetu yenye tuko menasemo ni vita. Tusingoje oda. Mwenyeko na mawazo mzuri, societe civile, mtufikishie malalamiko kwa wajenero. Hiyo oda yuko mnangoja, la kungoja wabona wajikosantre. Siye tuko distract. Hatupaki ile ambiance. Tena ni msema radio ni message mbele kwa nguvu za Uvira. Wewe mbili tu ndio ndasema. Juu hapa politiki yetu ya hapa Uvira ndio inanishangaza. Tulikuwa ya koze. Hapa tuko na chef kama vile Kinyage ndio titulaire wa. Chenye kinaendea tondeka hapa. C'est lui qui peut wa kwanza kusema nakatala. Na hakuna mwingine mwenye atagusa. Sasa si jusqu'à présent president alishasema nini? President alituambia kwa kwanza mimi naenda moyo security yenu. Alituambia kwa hawezi ongea na Rwanda. Ndio question yake ya kwanza. Wakati alienda Qatar kuonana na president, Qatar ndio ile banaitaka ya kuwa ndio client wa oro ya Rwanda na ya Kongo. Akawaita. Balienda ongea, sa hakuna hata mtu mmoja wa serikali alikuwa nao. Response ilitoka kule ilikuwa je. Mtatuambia. 3, naingia ku probleme kwanza yenye tunasema badepite. Badepite wetu banani baliwachagua. Nisie. Pili, uliza Burundi jirani. President Ndayishimiye alisemaka depute mwenye hata julikanaka kwao hakufanya kitu hata risize gouvernement yao. Si hapa Uvira ba depute depuis tulichaguliaka kare tu ya Uvira kubadilika ni kitu gani? Na mimi nasimama hapa kwa niaba ya societe civile. Nilikuwa naomba juu ya wadepute wetu walikuwa ndalala Burundi. Ainani. Nilikuwa
Nilikuwa naomba juu ya wadepite wetu wenye wiko watoka hapa wanaenda lala Burundi. Kwa niaba yangu kwanza mimi mwenyewe inaniletea oga sana na jamii yangu. Naanza sikia hata boga na mimi nikimbie, lakini siwezi kimbia Uvira. Paske niko mtoto wa Uvira. Ningeomba wakuu viongozi mtusaidie sana, wa mama, wa baba, wa kaka, tujitolee kwa kuhimiza wadepite wetu. Watusaidie waache kwenda kulala Burundi, wabaki pamoja na sisi hapa. Tunaomba sana mtusaidie. Mimi ninaoga na jamaa yangu kwa sababu ya wadepite wetu. Mtusaidie sana. Nitaomba ingine kwa wazalendo. Mtusaidie juu ya wazalendo. Na mimi niko na uoga juu ya wazalendo. Insecurity kwa wazalendo iko mbaya. Mungitusaidia bazalendo wasiko natembea na mabunduki mkartier. Mabunduki bakona yacha mapiste zabo, mabiro. Bakona fika mkartier bila mabunduki. Juu niko nasikia hata boga ukikutana na mzalendo, nasikia boga ya kusema utamsemesha hayo wakati iko na bunduki. Maklabu ya pombe basi kwa na pia na mabunduki banaziacha mapiste zabo. Tusaidie sana. Naweza kwamba tutakuwa wafupi. Nashukuru ma intervention ya watu tofauti, mais il faut ni pana precision. Nashukuru intervention ya mzee Danda la Kobe. Le président lilapaka mata unana Kagame. Mais raia iko hapa ipashe kuelewa kwamba politiki inakuwa dynamique. Politiki inachanjaka. C'est-à-dire pako mkitu unaona leo inaweza geuka kesho. Donc ilifika wakati pour l'intérêt ya nchi, après kuevaluer ma force ma faiblesse, il fallait d'abord aende onana na Kagame. Na il faut kuelewa kwamba panakuwa ma force za nguvu sana. La communauté internationale iko na influence mingi kuma décision ya président surtout africain par rapport na leur faiblesse. C'est-à-dire il a fallu qu'aende mona, bien sûr watu watakuwa na jatandre kwa ile, mais mko na comprendre que politique inakuwa dynamique. Na vingine na jireserve pako periode tuko emo tuko mconteste ya mbaza. Unasema saba leonana conclusion gani balikamataka? Ukifata après que Tshisekedi konana Kagame, fuyo ya président Tshisekedi na Kagame sur les réseaux sociaux kwanza sema hivi na hivi kapunguka. Na ndio lianza tuma mazungumuzo ya kwenda M23 kwenda ongea na gouvernement Congo Qatar. Après que le président des États-Unis Trump akaona kama mazungumuzo naendelea, peut-être hakuna bilan ataweza présenter à 100 jours, akaambia Qatar acha dossier nipe kwanza mie kidogo balete huko. C'est comme ça que États-Unis, Rwanda na Congo banajiretrouver États-Unis. Mais kene watu wakuwe naelewa kwamba États-Unis kutukogota haiko kwa jua napenda Congo. Il faut kujua kia 85% ni intérêt ya États-Unis. Kwa sababu ya nini? Trump iko ni commerçant. Yeye ni calcule ajue États-Unis ta profiter ngapi. Mais le contexte actuel, nous comme shirika la kiraia tuko nafanya maplaidoyer, même le coordinateur tout national Tombela aliandika barua kwamba il faut que ma décision itakamatika Qatar, ma décision itakamatika, makoro itakuwa signé États-Unis, ikuwe kwa intérêt ya raia. Ile tunjo tuko nakumbusha president Tshisekedi. Pako mtu alisema hapa kwamba wajua nasema tukuwe na kuye Tshisekedi. Hapana, mulelewa mbaya. Nilisema kwamba atusemi kama le president Tshisekedi ana mabaya yake. Mais mwenye anakuya kutu renverser iko natafuta kukokipe M23. Omwe nilisema kwamba mtu wote wa Uvira wa Fizi iko na mauvais souvenir na Rwanda. Na mtu wote mnyatumikaka na Rwanda anajua kama apre kutumika naye ifo kuwa. Juvenal alikuwa hapo. Balienda akakuwa ministre na ni gouverneur Bukavu alimuo. Donc wakati wanamaliza mission na wao wanakuwa.
tuko na mauvais souvenir na Rwanda, tuko na mauvais souvenir na Rwandais. Leo même si pas comme erreur kusema kuapuye ni bêtise atoza corriger. Mais dans les erreurs ya président Tshisekedi comme shirika la kiraia tuko naendelea kumuonesha vitu vyenye vitakuwa kwa intérêt ya nchi. Kwa juu ya wazalendo, hakuna mnyasema kama mzalendo ni mubaya. Na waza ke wazalendo walitusaidia sana tena sana Uvira. Me haikatazi. Sisi tuko na recevoir malalamiko ya watu. Pako wazalendo wa moya benye matendo wanaanza fanya inaweza tuma sifa tulipata Uvira na Fizi karibika. Na ndio maana tuko naendelea kuwakonsulte. Ukiita General René anapokea sans problème, Makanaki ya Kotumba, ya Kashumba na wengine banaongea bien. Me tuko nawaambia kwamba tukifanya erreur ya kuingia marestation wa burofa, ufunge mtu anakosa $500, $300, tunaanza chafua uzalendo. Na objectif principal tutakuwa tunairate. Or dans les moyens plateau Banyarwanda bako na jorganiser, mu niveau ya nord Banyarwanda bako na jorganiser na tuonekana tu wapenda. Donc nawaza ke kuapuye président Tshisekedi sai haiko paske iko mzuri ya 100%, mais sai ni mkongomani wote kushimama kwa sababu ya kutetea udongo yake, kwa sababu nchi iko pabaya. Hatutarudia kuonesha mazuri mabaya palikuwa Herera Tshisekedi sai sie wote tuko mudanger. Sovo d'abord nchi yetu, vingine vitafata. Nashukuru zaidi. Mkunipatia parole niseme nitakuwa mrefu. Ndodoga hapa 19. Hapana, tungale na nyingine pointi ya barabara. Kwa mfupi, tunakupatia 5 minutes. Nyingine bila sawa. Sawa. Wandugu mnisikilize. Mnisikilize kidogo. Nilikuwa napenda niseme afadhali kumupenda shetani mwenye unamuona anatembea na migulu ikupenda Mungu mwenye hayaonaka. Haiko vile. Wazalendo ni wa shetani ambao tunawaona, lakini bengine leo Uvira bako wanasema afadhali M23 wazalendo wanaanza tutesi. Huko watu liko wanasema hivi. Na niole kwake mtu mwenyeko natamka ile maneno. Angekuwa mzalendo kama hatukuwa pale. Benye biko Bukavu balitandika bikwembe wakapokea M23 meleo bako wanajuta. Benye balitumika ku gouvernorat na Burusi ba conseiller yake balibakia Bukavu balikatala kushuka Uvira. Balibapokeza 2 mois juzi. Conseiller wa gouverneur anapokea plus ya $2000. Mais juzi balibapokeza 2 mois 160,000 francs congolais. Bako wanajuta kenye kilibambia balitike kubakia. Donc muvyote tunaweza kufanya. Kila mtu kwenye iko afanye lobbying yake yote M23 isikanyage Uvira. Musisema haitakanyaga, ile masloga siipendaki. Kama haitakanyaga, effort gani ulifanya kwa niveau yako pour que isikanyage? Haiko kinywa tu, hapana. Ninaweza kuuliza labda est-ce que ulishakapata courage ya kuuza kilo ya chumvi kwa bebea wazalendo? Parce que wao utakamata bunduki. Benye biko na kufa wa bunduki wazalendo, est-ce que ulishakapiga pa kwenda kubaona? Ile ndio ndaweza sema habatafika. Il faut kufanya hatua ya kwenda kuwasutelia. Mimi ningependa kuwapatia ka difference yenye iko entre accord yenye itakuwa signé États-Unis na accord itakuwa signé Doha. Hii ulimwengu ni jeu ya intérêt. Na mwalimu au maître wa ulimwengu ni États-Unis leo. États-Unis ilikuwa kuremarke kwamba maintérêt yake quelque part iko natafuta kunyanganyiwa na zingine magrande puissance, notamment zenye ziko mu BRICS. BRICS ni nchi zenye ni structure inaunganisha Russie, Turquie, Corée du Nord, Chine, Afrique du Sud na zingine nchi ziko zinaenda zinaaderi.
Etats-Unis aliona kwamba kuachia zile nchi zikamate monopole ku RDC, mumiaka yenye iko nakuya banariske kumurenverser akakuwa deuxième puissance na bale wakakamata monopole. Il faudrait kukimbia pour que anyanganye lenye iko inafanyika Qatar abibege kwaki. Parce que akoro ya kwanza yenye ilianza ni yenye ilifikisha President Biden mwenye Trump aligombola, ilimufikisha Angola kuporo ya Lobito. Pale ndio kwa walianzia. Donc minere zote zenye zitakuwa zinatoka Mkongo mbele ziende muinchi ya nje zinapaswa kupita kwa ile poro ya Lobito. Mbele ziende fasi nyingine yote. Alors balianza kufanya maakoro yabo ku niveau ya Luanda, Angola. Na Kagame akaona kwamba Luanda anatafuta kumgeuka pour que apatie raison République démocratique du Congo. Rwanda akakatala kwenda kusinye, ilikuwa mu 2024. Sema mimi siwezi enda kusinye kule, afadhali nione mwingine partenaire matanisaidia. Mbele niendelee, nitarapele tu watu hapa. Huko aeroporo ya Kavambi iko na jengwa Kigali. Ile aeroporo iko na jengwa na Doha, Qatar. Iko inaijenga juu ya nini? Itakuwa parmi maeroporo za mzuri sana na zitapokea avion mingi mu Afrika. Inaweza kuwa ya kwanza. Itashinda hata Addis Abeba. Objectif ni nini? Andero ya ile Etats-Unis iko na maizine ya raffinerie ya maminere pale. Iko inajenga. Objectif haiko tu kujenga juu ya kujenga pour que Banyarwanda bapate kazi. Objectif kubwa ni kuatire curiosité ya Etats-Unis pour que isikubali ke ba FDLR banaweza kuwa na tendance ya kurudia kwao. Parce que pour le Rwanda, pour que tuendelee kujimaintenir ku pouvoir, il faut tuoneshe kwamba Congo inafuga ba FDLR de wanaweza pia kuleta usalama mdogo huku, na kama maizine za Etats-Unis zitakuwa ziko bali ba FDLR batazisabote kupitia vita. Na ba revele ke leo lobinge Kavambi yenye iko ya Kagame na yenye wanaitaka lobby Tutsi. Mungu mnasema vitu ya badepite hapa. Mnashindwa kuwaambia wakati wako mbele yenu. Batusi wiko na yenye wanaitaka lobby Tutsi. Mwezi wa 5 le 25 balikuwa Etats-Unis, balienda muona Trump. Bafuliru, Bavira, Banyindu, Bashi, Barega, Banani, hakuna kwenye bashaka kutanana, bakafanya kitu nao wakuwa nafanya lobinge juu ya Sud Kivu. Jamais. Lakini pesa wako nazo. Balienda fanya lobinge ku Etats-Unis na balibeba carnet yenye iko na marekomandasyon yabo ya 2 pages. Na banaenda onesha kwamba ile maimage mnaona ku marezo sociaux bo bana rekiperaka. Bako wana projete onesha ke Batusi bako marginaliser ku Congo na il faut basaidie pour que ba récupérer nchi yao. Na hii njo carte ya mwisho ya Batusi. Bakishindwa hii njo maana niko nabambia mwenyanga navala lipapa anze vala kiatu ya kufunga kamba. Parce que njo vita ya mwisho benzetu bako déterminé kumaliza ba Congolais benye bata résister. Et donc mwenzona kikufa wona kimbia banakamata mwingine. Tutaadopte systeme yabo. Umoya naanguka, mwe mnamuruka, mnenda mnafuata na mwe mpamba fiki yetu. Jubila vile hataenda fasi. Alors ile lobbying yabo iko na pesa za ajabu. Bako wanachanga pesa. Je vous informe que mbele nikale kwa ile kiti pale. Na 15h leo Gadi mwenyewe alikuwa anaita bourgmestre wa commune ya Minembwe. Leo na 15h aliprete serment Minembwe comme vice-gouverneur mwana remplacer ou mwalikufa Bukavu. Ana prete serment Minembwe juu ya nini? Ana prete serment parce que huko information li circuler ya 3 jours ya kwamba wanashindwa kumupitisha Mweren 5 aende kutumikia Bukavu, banatafuta kumupitisha kumilima.
baba mai mai. Bazalendo balijimobilize kufunga kila njia na kwenye pani na pitaka. 2 jours dira bakaona hakuna gisi ya kwenda, aprete tu serma hapa. Ifo kupigia bazalendo mikono. Tunaweza maliza kwa sababu muda naenda. Acha kwanza tushukuru raia yote ya Uvira. Au moins présence ikameme ilionyesha kama watu kuna besoin ya Uvira. Mimi mtatusikia vraiment kidogo. Parce que au moins tushapata ma recommandation kwa barabara na uache ingine ngambo tuoneshe kisi tunaweza tembea kwa juu tufike kuresiti. Tunaona hivi. Tunalomba kitu kimoja mtatufuata. Kia kwanza, comme civil kama heshimi sheria fulani banasema tuko babandi. Mwele kama tuko mperiode niko securitaire. Bako vitu tukifanya kama tufati maetape fulani, musioni ajabu tugeuze kama eventual tulipa franga kwa juu tukileta fuyo Uvira. Binaweza fanyika na binakuya vya nguvu zaidi. Metwende hivi. Raia inisikie vraiment na tunapiga magoti mtusikie purke tupate barabara. Siku ya kwanza, siye kesho au siku ya 4, tunainforme mairie ya Uvira na gouverneur ya kwamba tutafanya marche yenye tunakuya watu wa mingi sana. Hapo italomba vraiment watu wa mingi. Tunaanzia tu hapa Rompwe Kavimvira hata nataka kumeri. Parce que décision ya barabara iko direct ku gouverneur. Tunatoka hapa hapa tu Rompwe. Tunayala kama itafika 10,000 personnes. Tunaenda hapa ku gouvernora. Tutakuya deja na informer kama siku ya kwanza au siku ya pili raia tunakuya deposer memo yetu. Tunaisoma kwa jua kwambia president de la republique, tunamupa muda ya par exemple ya siku 3 siku 4. Kama tupati barabara franga zirudia barabara irudie Uvira, manake hatutalipaka tax na tutasudia milalo pendant 2 jours para kusupate solution. Tukienda wale kama tutapata matukio. Donc hapa tunasikilizana message yote tunaenda kuambia wakati wote wa Uvira. Ya kwamba hapo kuzungumuza tumeamua kwamba siku ya kwanza ande siku ya kwanza siku ya pili yapi siku ya mzuri. Siku ya kwanza baada siku ya kwanza siku ya kwanza na saa 2 tunakutanana kurope Kavimvira. Tunaanza marsha yetu. Bakaji wote hapana watu 100. Ikifika 100 hatutaenda. Tunapenda Uvira. Dunia mzima yele kama Uvira inasirika. Hii barabara ikuwa kidogo. Tunali hapa baba kwa kuropa na wengine wanakuwa kule mbele Katolika. Barabara inayala. Tunaenda tunayala pale kwa gouverneur sia wote. Tunafika kwa pale tunakala kwa chini. Batu wako wa mingi kwanza kazi na shimama atasa moya. Gouverneur watakuya, tunasoma karatasi yetu. Tunawaambia kama tulikuya lomba barabara. Kesho mtuseme kama tuko wa M23. C'est vrai tuko mvita, mais tuko na besoin na maendeleo ya Uvira. Tunaamua kwamba maintenant tunawapa siku 5 au siku 3. Mwana barua. President de la République, kama ambie Isaro, kama ambie ministre wa finance, na ambie ministre wa budget, bato franga le plus vite possible, raia Uvira lishimame lumpenda, tupate barabara.